Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Minerals Land Owners, Leaseholders and Exporters Forum kalapan pau ke jing sngokumen bat sngongu bantip baka sorkar jala hapo ke jing alam menteri rangba ukan rat ke sangma bawat hadian ke jerwat baki nong khayi doyong kinong bala kilamat ke jing ha ke jing sha khang banti doyong ke balaja na do usnam arja khatsau ha ke NGT handai na kalyang jong ka sorkar kala treshitom kumno ban sedang biang ban penyo ke jing ti doyong lingba ke juk start science Uba Hamales Roy Thaba President, but Uba Sharailang Wajri Secretary ka Forum, kila ongru baka association ka bagan thupru iki trajaka ki agent kur, but kiwe lingba ka kerwo khobor hadian ka jungi ka jingpen bena ka sorkar, lingba ka tanat badaipet ban khot ka jingpen sngopat ba, lani ka public hearing, nak benta ka jing sedang biang ka jingti doyong, nakaliang ka association hi barok ka wei ka lapan pau ka jingkershan ka bapura, ya ka te ka jing thmu bat penbet da ka sorkar. Meghalaya Mineral Land Owner, Leaseholder and Exporter Forum tibadagi no kayi waapi area Shalang no stone Borsora bat borok ngawi di state Meghalaya harkat kejing gendang jung kinambar mengaku presiden i vice president bat i executive member jami ada nasi sekretari melak bendon nagadau ke bau don kekam kaki dari kau ke thong kau ke jimut nilai penbaik nilai keren menin ba kandon kene ka public hearing apo west kasil ke jongi bak south west abide ke jinti yo duyong marpo kendo jongi teng ai ke jingkersan ke bapura khamtam yang sorkar ki officer ke di departemen khamtam ke DMR Forest harangkat ke jing penyayan ti ya bejong CM jongi Chief Minister Konrad Sangma bala ban pen poi hadu kaneka genti kathong ke jongi bengin sepoi no output ba ila menteri biang biang saisin pagade ki kerkuru ya kiti khamtam ki khasi garo jongi pait nang song snong ko Shalang ko thatija nong jeri ti mes kola baro kawa nong stoin di moporwat di pariong baro hi west southwest eastern west ngin salabiang ban ki imbiang no bin roy ka imlang salang ini akari berujak penreu de nagadang mengaku mu presiden bat member sekretari ida sungu adu kata ya sorkar khamtam CM Chief Minister bal penpoi adu nyeput agun kong ni la produk ban snai nega Meghalaya Mineral nama apo ga put nega Meghalaya jonon apo ikasi dentia garoil Isnai gene nagadau ba niladon ki mining ku motion bade banang hap ho minor mineral adu menta bat ka baaru de ni mo krusyar ka ba ni tre kontrak na support ting isnai gene ka from ru nilai suit lai sholang bat ki agent kor ki tre jaka khando nadu ki baro hi ba hap anu put sam jungi te kumno ngin trai kumno ngin ternyat pentulun ya kene kamani kalau juga teng hapo no stone was kasil kawa kini ki climate change pada ki doktor scientist kila julai lawan jengok i kuari abaro ki bala planning kenang mengilak pentulun ba penyet baik terkontrol kalau kawan mentah kan dengan scientific mining bagi ong jong duyong ru indon kan orang jing ban bot itu ki guideline juga central government mar boleh bang galong ki bala melin menteri kam bagam dei hi ka ba banong no ka kam menteri bala ni minot ki la menteri kum bagi don ka tu gane gi ba persya ki ong ba ka la he plat ka ki sispa hektar dei uba syukur sya bat uba tre kam usut ba
namar ba kat ke kuari ladai ke parmau ne parduyong ladai ke jeka ke barit sistem hi ban pentrikam namar ba ke kami ke jeka syong ke sa yengi pediang subharo gane sabon penkut gane program begini pediang subharo iki officer baro ki brale ki maini gini ki bala ai ka training ini ba ni lembut berhenti gini di anjir central government state government Banyadai ke environment. Banyadai ka environment ke ngilalong bala kolay ng thu bahay gani magini ki doktor gilalay sekwari gilaong ba kumno pin penya gi nala kumno pin thung ding kumno pin pensa gi nong trei kumno ka safety gi nong trei gi nong bala kumno gi machine kumno ki van baro ngila don hak po lagi pek yung sarkar yung ki ofsar dari ki bahe bakot nindon gono mo ji e ban putre lu marpo do khantan du yok hakano gono ka berti lu la mentre kibru lu jong ne lu mut bangi ki perlo posnam jungi po jong kebri jong nutret nila mentre hi yo mu marpo do mu du yok mau syul berti mau kusya ka kete nindon syul gono lu ji e dan meratangi ai kublai mo ya boro tentang CM Chief Minister kontrak sama bat ki officer ki bala mit sngi letri stom nam ta gani rekam bang sapoi na thong ta hingga bak labiang nama ba boro ki jenon kam la de pinjang lo Yo pun pau na or alor kani ka phang bola kren di presiden. Baku menglagi brosh kata nado khang tu yung nado arajar khatsao. Ni brio ki ba imang ne mikhlea khambon nado kipor kisnam ki bala nado biswa ki brio ki la im kam bat ban trai ban khai ni tu yung. Ti nado baka sha ban khang na ke NGT no arajar khatsao. Ni ga yo ka kot ka imlang ka salang ha jing ka kam ka kamai ga ji ke la hian adu ka ta te ji persang ki la dan ga yang government no ban provide ndai ko mangya so thu unta la poi ga ne ka kanti unta ba ha jing lam jong chu start ni rat sangma tu la sedang memplay ki la kanti ban wat ki la ti ko no so sin pada ba brio jongi ki baju ba sngi da ni kam ni yo ban trei biang ni kam da ga jing trei ka balong ba ni la ban trei ha ka juk kar kom ta start science kan kolong ta ka scientific mining te ni kermen ba ka ni da jing perlong ya kata ka public hearing sang thia po start khar ha ka new tarik try ki ba jong ki long ki ba kaben but ni kerman ru ba kan ni ka kam kan ya state ba kan urlong no i apo jong news nam khanang ba so sin biang ba ka ri ba ja ri jong ni boro koi om tang ke west ni ka ri le jong ni ba ko khasi ki panar ki koi wa yo ban ya long be ngum ka juk pon shwa ni la ya yo ban ya im bat ban ya yo ban ya trei kam ki jam kam tam ka ni por sei ka long ka hiran ta ti ngam don tang ni tien ba kum ka seng jong ni ru ka karshan ya ka ni ka idea ban pelong ni ka public hearing ban salong ka punyo trei jong ni ya semua kondanina dan Meghalaya Minerals Land Owners, Leaseholders and Exporters Forum ni Presiden namanya Bali Thaba aro ya sini member dong mereka ba ral sabong metala yang ini association kuari forum ko nambe delani na wadi kita alo Meghalaya government anjing kasabi ba chief minister ni kontrak ke sangmani dalani dau holger sni tariko hearing kong atinga ya mining ni gemen scientific mining ni gemen singa association ni kita
ya hearing ko belongin support ka jela ko de ya mining ko kulita yani chi scientific mining ko ngatani chi Southwest Kasilso songdonging pa aro ya Meghalaya gumuko songdonging achaing pa mandira kasi garo langam gemakan ino namiriki economically tangdona mungkin aro ya koila niko ya coal mining niko banga benefit rang kumatgen anga unigaman singa ya forum ni kita mining forum ni kita singa ya government ni muko belongin appreciate ka singa belongin namne ka aro ya forum ni kita singa ba belongin ya ko support ka ya ni unigaman ya Southwest Kasis ni lak ma parang ko NGO rang ko kasra ma parang ko ka wan tegen apsan daken ya hearing o support ka phachina aro ya hearing belongin successful ngchina kata aro fruitful ongna kata kadong swa aro gemukan yano mamung ko ban ni kan ko rabagicha ya ko namme thomthomi ya hearing ko macho tetan mangen ninga kadonga aro bibera